Nungamiro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba kazuwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva ndaona chera muri kugona kuombera nyatsoomberai zvakanaka rinotendwa siyalibingelela muli yeZimbabwe salibingelela njalo ngethemba phela ukuthi silitholeli kahle lapha emakhaya ngethemba ukuthi lapha likhona phela liyathokoza lathi siyathokoza phela ukuthi sihlanganelane futhi mina ngingu-Opha Mpofu njengoba selingazi nginguChiyera semataura takaitaka phaya tiri kunzvimbo yeMount Darwin kuti aiwa tichibva panapa tichananga kwaROWAI. Njengabo uAndrew khuluma ukuthi sisemngale eMount Darwin sasikhulumile phela ukuthi sisuka khona ngale sizathi phela scross futhi siyefika phela koROWAI lalihlala limbuzi. Ndozviziva kuti vazhinji sematumira munogara muchiita chiendai munoona kuti zvakamira sei endai munoona kuti zvakamira sei. Abantu abaningi phela babefona bebuza ukuthi kanti ngale sokuminjani sathi hayi phela thina hanzi zvichemo zvenyu kunyanya. Aiwa nonzi zvido zvenyu. Not izichemo. Kwete zvichemo. So hayi phela thina esikwenzayo ngikuthi silenze phela lijabule lapha elikhona sathi hayi mana phela singene sithatha indlela sibona ukuthi phela siyeza ukuthi koROWAI kumenjani. Tisati tatanga chirongwa chanhasi ndine chiziviso hama dzinodikanwa. Singathi phela siqalisa khathesi phela silesaziso esilazi. Vazivise zviri kuitika. Andrew ari kudya mango. Ndiri kudya mango. Eka ndozvinoratidza kuti tiri kumusha kaunomborova mango so. Nyangwe Chiyera vasina kukwasa kwana yavo inini ndiri kudya mango vatiza mago mumuti. Nauye tauya nayo muri yeZimbabwe sekuvimbisa kwatakaita sekupromisa kwatakaita kuti tadzoka tadzoka tasvika tiri pamusha paROWAI. Asi chandingade kukuzisai muri yeZimbabwe ndechekuti kubva zvatakabva pano paya kusvika nhasi apasati paane mutsauko. Muli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi phela lapha esikhona sisemzini wakoROWAI. So njenga isikhathi lesana esidlulile sake safika nje khona lapha sifuna ukuzwa phela ukuthi sekungaphi phela sesifuna ukuthi siqalise ukuthi nje sincediswe hayi phela akukabe lo mehluko khona. Asi zvakare tiri kuti isusu apasati pane mutsauko in terms of zviri kungotaurwa nevanhu kuti dai zvadai asi mutsauko obvious uripo. Ngiyethemba muli yeZimbabwe liyazwa lapho Andrew khuluma akukabi lo ntshintsho nothi ukuthi yena lapha khona abamenzela khona hayi khanye ngana ama stage ahamba kahle kodwa lokhu muli yeZimbabwe lifuna ukuthi liyenzelwe khona ukuthi lifuna ukulatshwa hayi akukabi khona. Gara zviya ndataura zita rangu. Hauna kutaura. Iwo unonzani? Ndataura rangu. Ini ndonzi Andrew Neshamba. Tinacho chirongwa chetotendera muri yeZimbabwe nenyika yeZimbabwe tichikuratidzai zviri kuitika kunyanya idzodzi dzechivanhu kunyanya zvakare kunhau dzevanobatsira vakasiyana. Muli yeZimbabwe phela iso lesi phela isikhathi lapha esihlangana khona sikhuluma ngendaba zabantu abancedisayo sikhuluma phela ngabantu nje abancedisayo esintwini lezinyo nje indaba ezebenzenzakala elizweni. Vamwe vari kutotibvunza kuti koma papi nai nenhau yemwana wokumbare ari kurohwa nemambama. Asi chatingade kukuzisai muri yeZimbabwe ndechekuti hatina kunge tawana nguva tiri kungomhanya nebasa. Asi nguva kana yakwana muchatona tadzokera ikoko. Ndozviziva kuti hongu mungade kuti tinge tichitomhanya ikoko nekuti munhu ari kunetseka asi pane dzimwe nguva dzekuti unotya zvakare kuti hatingasvetukwe nenhau. So muli yeZimbabwe kula bantu ababuza phela ukuthi hayi kanti indaba yomntwana lo anochanga mampa mengaboni
selingaphi liyamncedisa yini liyakwazi ukuthi asiphom asila magic usukuthi sithi abracadabra sesithola umuntu oncedisayo but mule Zimbabwe noba indaba kaYemsami yathatha isikhathi ukuthi size sithola umuntu oncedisayo so lakho akusoze kube into esiza yenza overnight ukuthi sithola umuntu oncedisayo pofunga potaura ukuthi abracadabra it's an English word meaning abracadabra. Hayi ndezwa kwezi. Asa vanhu nekutadza kutaura chirungu ndobva tangoti abracadabra. Ndezwa ko Andrews zvechirungu itizo abracadabra. Imwe nawo yatinayo zvakare muri yeZimbabwe ndeyekuti hongu tiri kuno tiri kutendera nenyika yeZimbabwe. Asi pane chiitiko zvakare chaitika chakangofanana nechakaitika panguva yaROWAI. Mule Zimbabwe kule sinye futhi kule indaba esizathi kuyigijimela phela efanana la yona le kaROWAI so sizathi ukuthi sinjani ndo nawo yatakumhanya kuti tinge tichikupai tinozviziva kuti nguva dzese dzatinotaura nhau dzakadai so vanhu vanenge chiri munonyepa veduwe hama dzinodikanwa chivanhu chiriko tiri vanhu vatema uyezve isusu tisu ko tinodireiko kuita avo wapi ivavo so mule Zimbabwe hayi phela indaba le esithi ikhona okwenzakala njengokwaROWAI kusitshengisa thina njengabantu abamnyama ukuthi singabobani kusitshela thina ukuthi thina abensundu siphila njani kwakukhona kudala ende lokho kukhona noba kwabuye ezinye inkolo but hayi thina lokho singabantu abamnyama. Naizvozvo muri Zimbabwe ngatisangane muchirongwa icho chatichakunzirai chatakutaurirai kuti ndo zviri kuitika ndo kwatakuenda ikoko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina nginguChiera. Chiera. Special. Chiera. Special. Tinotenda muri Zimbabwe ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Remember Drewmas Media taking you to another level. Asi muri Zimbabwe hongu taoneka kuti taakuenda tangoda kuti tikuzivisei zvatiri kufambira kwatiri kuenda. Manga muchizviziva here kuti kunze kwaROWAI akatora 40 years vanhu tikashamisika ari mumvura kwatiri kuenda uko ndokune munhu akatora 47 years. Hai indaba yangikhona phela iqeda amati ingiqeda amati mina ngoba aqaleni mule Zimbabwe ngiyakhumbula nxa likhumbula kahle kule ndaba kaROWAI leyane sayeke sayihambela ehlale 47 hayi thina abaningi samangala sathi abanye babesithi hayi ngamanga abanye sithi liqiniso abanye bengazwakali bephomu ukukhuluma nje ukuthi befaka imbono but khanye ngani into eziphilayo so besides uROWAI owakhitshwayo kulabanye futhi mule Zimbabwe abakhitshwayo so thina njengabantu abazihambela indaba lezi anti sizathu ukuthi sinjani silubhekise khona ngale phela siyezibonela silitshele thina ukuthi uhamba njani. Saka tiri kuti isusu anga aine 47 years ari mumvura mumwe vakaburitswa vari vaviri mumwe wacho aine 11 years. Mule Zimbabwe omunye wangikhona wayele 11 omunye yena lo leminyaka eminingi ekhona ngale wayele 47 so hayi indaba zangikhona mule Zimbabwe phela haya awungeke uzikholwe but hayi kunzima pakaipa endezve chiri kuitika ndechekuti vanhu ava vabuda nzvimbo almost imwe chete neyakabudira ROWAI isame area ende kana muchiri kutondera zvakare muri Zimbabwe chiitiko ichochi chana ROWAI chakaitika muna November December ipapapa. So abantu laba bakhithiweyo bakhitshwe esemunda endaweni eyi1 okwakhitshwa khona ubani uROWAI so lingabona emavideo angikhona olingezi istories angikhona last year sahamba ngezikhathi zona lezi sisiyathatha indaba zangikhona indaba yakhona kaROWAI la lo mnyaka yena lo mnyaka wona lo esikuwe sibuyele futhi ngezikhathi zona lezi yana ezikaROWAI ukuthi senjani siyezwe indaba zangikhona so hayi kuba lembuzo ukuthi ngezinyanga ngenyanga leyo o ngalesi sikhathi kokuphunyiswa khona abantu yini kumbe but asazi sizathi phela siyezwa khona ngaluthi bathini. Asoka chimwe chinhu chandingade kutaura pamusoro pacho kachiera ndechekuti kunonzi dzakawanda ende dzinogara dzine mvura throughout the year.
izvozvi zvatiri kuita taakuenda kunzvimbo hongu vanhu ava vakabuda mumvura vachisiri kumba kwavo. Ndofunga munotondera pana ROWAI paya paakaburitswa mumvura haana kugara kumba kwavo, akaendeswa kumba kwagogo, tingati murapi wechivanhu. Ndokwavaendeswa vanhu ivava kunobatsirwa. Naizvozvo regai tipinde munzira takananga ikoko, asi tisati tasvika ikokoka toda kupfuura nekumaraini kwacho kwavakabarirwa tingoona kuti zvakamira sei, tinzoti vanhu vanoti chii. So mule Zimbabwe nxa libona lapha kugcwele imifula eminingi kakhulu, eminye yabila amanzi lana angapheli ukuthi ngaze kutshe njani, ngaze kutshise njani, amanzi angikhona apheli. So lapha sizathi siye khona singakafiki khona ngaloko labantu laba abakhitshwayo sizathi sidlule emulini zabalabo abakhitshwayo emanzini sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo, kuyini okwenzakalayo ukuthi abantu beze bephume emanzini, kuyini okwenzakalayo ukuthi abantu beze bethathwe zinjuzu. Tichada zvakare kuti tigotaura nagogo vacho kaiva vanoburitsa vanhu mumvura timbonzwa kuti upenyu hwemumvurawo hwakamira sei, kana munhu achinzi ane njuzu munhu akambomira sei, kana munhu achinzi ari kubatwa neshairi njuzu munhu anenge achirarama sei. Zvese izvozvo regedzai kuita zvekufungidzira nekuti tiri munzira takananga ikoko kwavanowanika gogo. Hatitoda kutaura hedu nezita for security reasons sezvakataurwa naAbel Mauchi. So lapha siyakhona sisuka lapha singakhuluma lemuli sizathi phela siyakuzwa kugogo lokwanisayo lamandla ukuthi ekhulume lenjuzu ukuthi ayisifuna umntwana, ekhulume ukuthi injuzu umuntu athathwa zinjuzu ephume emanzini, lokuthi umuntu olamanjuzu latshone ekhuluma sedumile ngezikhathi lezi ukuthi umuntu olamanjuzu yabenjani, uyenza njani, uphila njani, lalabo abathathwa zinjuzu phansi baphila njani, why bethathwa babethathwe njani, kuyabe uhambe njani. So ngimbuzo yonke yona le lathi sifunti siyibuze mule Zimbabwe kuti munhu anombotorerwe nenjuzu umwe anosarirei. Exactly. Senguva dzese muri Zimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.